Bugün şəhərimizin Яңа Әл-Әмгам мәчетендә İslam dinini bilüşçülər, Qur'an oquşçular bəygisi balalar arasında. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب يبر عشت كم حققت للشعب مراد الرحمن الرحيم. ناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Уже второй год подряд. В этом году мы полностью изменили механику конкурса, способ его проведения. Также вас уже будут по-другому оценивать, иншаллах. Но я надеюсь, что вам будет еще более интересно. И вы узнаете много нового и интересного. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب يبر عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر وعشت كم حققت للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهابا جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. Allahu aşkına bu beyginde bugünkü gün ikinci tapkırmaya bu Әл-Әмгам мәчетендә үткәрелүе ул безгә Аллаһка шөкер мондый матур шартларда тагын сөендерә. Балалар бүгенге көн менә 2 мәртәбә артты диергә була инде. Хәзер кызыксыну арта. Балалар бүгенге көндә шушылай дин белемен алу белән аларның Алла билсә безнең халкыбызда үрнәк күрсәтерлек яңа яшь шәхесләр үсеп җитә. Һәм инде безнең галимнәребез, остазлар арта. Һәм Алла билсә безнең гыйлем, дин тәрбиясе дә оештыру эшләрен алып баруда да тагын шундый сәләтле матур балалар үсеп җитсә, безгә эшләребез җиңеләячәк Алла билсә. Знание, чисто знание. Вопрос задается напрямую. Вот, например, сколько лет был пророку, когда, например, началась из послания Корана, да. Ну и так далее. Вот эти все вопросы по сире, по фикху, как правильно читать намаз, сколько намазов в день. И ребенок должен сразу отвечать, там, буквально пару секунд на ответ. Төп өлешне башкардылар инде менә безнең Делюс, иң зур аннарсын менә Камилә, Илдар абый, алар инде бөтенсен башкардылар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә рәхмәт аларга яусын, чөнки бу аларның шундый зур эшләре, без инде аларны бу эшләрендә алырга тырыштык. Нәрсә белән булдыра алганча, чөнки чыннан да шундый конкурслар балалар өчен алар кирәк, балаларыбызны кичкенәдән ияләштерергә кирәк. Һәм инде менә монда күргәнегезчә башка эшмәкәрләр дә катнашырга булды, кемдер акча белән, кемдер сертификат белән. Хәзер вакытны Аллаһка шөкер, теге кешеләрдә аңлау да бар, мөселманнарда аңлау да бар, кирәк икәнен, кирәк дип киләләр. Шуңа күрә мәчет менә бар, мәчетне кулланырга кирәк, чөнки мәчет ул намаз укый торган урын гына түгел, чөнки ул бөтен теге тормышны алып барырга кирәк мәчет белән, шулай бит инде. Быел икенче тапкыр ул барына былтыр тарихи мәчетендә, быел инде монда була иншаллах. Ну, кагыйдәләр бөтенләй бүтән. Хәзер нигә беренчедән аерылды малайлар кызлардан. Инде шариәткә китереп биргәндә ясадык. Алхамдулиллахи раббил аламин, аррахманир рахим, малик яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настагин.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد.